Nikaze cyane kuri Agasobanuye 250.net. Ubu uyu munsi nkaba ngiye kukwereka new future yaje muri Agasobanuye. Ubu ushobora kujyaho tukayireba, tugiye kuyirebera hamwe. Reka tujyeho. Hano nkuko uri kureba turi kuri Agasobanuye 250.net. Ubu ngiye kukwereka future nsha yaje kuri ino website. Iyi future ni nziza cyane nayikunze. Nkuko uri kureba hari movies nshasha zajeho, ushobora kujyaho ukazireba. Mwibutsa ko link zose ziraba ziri hasi muri description, so jaho ziraba ziriho. So reka tujye kuri future na babyiye turajyaho. Nkuko uri kureba ino new futures yaje kuri Agasobanuye website. Nukuvuga ngo hano urazana inshuti zawe kuri no website ariyo referring, noneho baraguhereza movie. We nurangiza uje hano kuri contact page ubandikire ko ibo baraba bari kubibona kuri website. So nutinye niba bibona ako kanya barakwandikira, urabona email. So hano icyo ukora katuvuge wenda urashaka kuinvitinga inshuti zawe kuri no website, noneho ukabona movie. Ibyo bintu ndabikwereka nutinye. Mwibutsa ko ino link ndayishira muri description hasi ya video, wakirika ukajaho. So reka dutangire. Nukuvuga ngo hano ushobora kuloginga in na Google cyangwa se Facebook, cyangwa se ukaloginga in n'izina ryawe, email na mobile number yawe. So ibyo biroroshe cyane. Jaho utangire kureba movie, biroroshe cyane. Ikituma bakoze gutya nukubera abantu bamwe bandikira ino website ko bashaka movies cyangwa se ko bashaka babohereza movie, noneho ino website yabikoze gutya kubera ko ishaka kwereka abafana bayo ko ibakunda cyane, noneho nukuvuga ngo nurangiza irakwereza movie. Mwibutsa ko abantu 10 wohereje kuri ino website urabona episode imwe. Batangiranye na filime imwe bita Pushpa. Nukuvuga ngo niworeza abantu 10 hano urabona Pushpa episode ya mbere. So tangira uryoherwe. Nukuvuga ngo nurangiza hano ngiye kubikwereka. Reka nje shiramo details hano nindangiza ndabikwereka. Okay, uri kubona ko hano ndi ndani. Hano ninjiyemo namaze gushiramo details zanje. Nukuvuga ngo hano igisigaye nugufata ino link yanje, cyangwa se nshobora kuyoreza kuri Gmail, email, WhatsApp hose, noneho umuntu nakirikaho ibo barabibona. So biroroshe cyane. Just fata ino link usharinge kuri Facebook, WhatsApp hose ushaka. Ni biroroshe cyane. Ushobora noneho no gukirika hano ugasharinga. Noneho reka nkwereke ukuntu nje ngiye kubikora. Nukuvuga ngo nshobora gukirika hano cyangwa se aho nshaka hose, mfa kuba na loginze in. Gusa ibyo nguna njewe nugufata ino link nkakirika hano nayishize muri nayikopinze. Nshobora kugenda kuri Facebook ngayipostinga hariya abantu bagakirikaho. Nukuvuga ngo ngiye kubereka ukuntu website nk'abatazi ino website bashobora kujaho. Na Agasobanuye 250.net. turabakunda cyane. Mwibutsa ko ushobora gukora subscribe kubera ko hano kuri channel tugiye kuzaja tubazana video zerekeye ino website kubera ko ni nziza cyane. So turabakunda cyane. Ciao ciao.